Askiki pantaknitaki kunamas kaptasa mak fútbol toka jati una kampi sarantanyani. Sede de esta manacaja, Walga Primera División de Bolivia y Antawin Anantita Manacaja, Janiu Estadio Nagmaita Siwit Payapkiti, Manub Geo Sasauya Tiapre. Ukatu Anatan Chihisa Han Sumas Kichatakit Sapjarakiwa. Ukan Virus Kandiraki Ukaukita Manakas Manub Uxis Kapjarakiti. Federación Boliviana de Fútbol Tamaja, Janiro Machak Anantinak Iptirek Utkanitsiwa. Kunatakaka Kolkas Utkpayinataki, Ukau Suma Muyanchiwa. Ukamaha Sumatakpin Machak Anantinak Iptirek Purini. Real Santa Cruz Tamanja Machak Pekenjiriwa Hutir Paxes Chiclatani. Ukan Virusa Carlos Sánchez Upaja Zapaki Uchaya Sinyatak Sarantaski. Ukamasinha Wildatau Chile Asisin, Pawaran Kapatun Kasoktan Marakam, Akataman Pekenjiripaspa. Hichur Tekek Primera División de Bolivia y Antawinja, Manatawiki Utkaraki. Niasapaka Arum Pecheru Kaltani. Zoyal Paritamaja Atlético Palmajno Tamampiwa, Estadio Ramón Tawichi Aguilera Token Anataskani. Masuro jugar Minakata Copa América y Antawinja Argentina ma gol chusaru Venezuela marcar a Tiptawayi. Ukat Brasil marcaja Sokta gol chusaru Perú marcar a Tiptawayi. Borussia Dortmund tamaja Sebastián Haller usuntatapatja ma golana kuchantir taqe. Hichaja Andrea Belotti Perú inkati. Aka notiriaja patunka kimsajalkon maraniwa. Han tamaniu hikatasi. Kunateja Torino tamam contra tepaja pasir temporada tukuyaru tuktaihe. Ukamasinja inakiu Borussia Dortmund tamar purispa. Ukam tutu mercado tamaj yati. PSG tamat Jorginho Wijnaldum kupaja mistjaspawa. Kunateja Christopher Galtier kupatakeja akantireja niwaskijeti. Ukamasinja Roma tamaru sarjaspa. Ukam segundo mensajero yatir tamaja yati. Felipe Enrique kupaja nairir contrato profesional sagentawayi. Kunateja tunka soktan maranejewa. Ukamasinja Europa toket hachi tamanakau parmunapje. La Liga y Antawitja Real Madrid tamampi Barcelona tamampiu akat pa marar hupalaik chahuapjani. Luis Suárez Jupaja tunka soktan marat Nacional de Montevideo tamar kutani. Jupaja akatamanwa fútbol anatanja kalyantawayi. Jupaja Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayan yantau kalyanten kamau kontrat sagentani. Ukamasinja Copa Sudamericana ukat torneo clausura yantaus anataniwa. Sadio Mané Jupaja Balón de Oro Africano Ukatoke. Hakontawinja Mohamed Salah ukat Edward Mendy Jupanakeru atiptawayi. Ma Haliltawi akanatiritaki. Barcelona tamaja Pair Palang Sarantai. Kunateja derechos de televisión toquetja tunka pescan por cientumbiwa Sixth Street tamar aljanti. Takpachaja pa tunka pescan por cientu akatamaj apnakani. Ukamipan Hakim Zapatak tunka pescan millón euronak maki Barcelona tamaja katukani. Barcelona tamaja Jules Koundé Jupar Jani un hasmachiti. Kunateja Chelsea tamar hamakipiniu sarjani. Ukamasin hakichaja Íñigo Martínez Juparu contrat hapjaspa. Akanatireja Kinchatunka Mayan Maraniwa. Jupaja Athletic Club Taman Wanati. Cláusula de decisión ukaja Kinchakaltunka millón euronakawa. Kunjamachinia. Uka kiuhilat kuyakanaka yakurkama manhach arunta utaknitaki.